Hadirin bagi MLA jong kaseng Kongres kibadon laingut kila penyeso yaladi bat kaseng NPP kabayalam ya kabor sensyar hakani kejala kita kilong ba Charles Marngar ba Gabriel wa alang ba Dr. Celestine Lingdo. Kini kila rung caka NPP menin kasngi. Bat ka jinggili kababon kabami na upaj ba kalong hatu kini kinca mat kerteng na na kejinglong MLA. Tungin ya pe ya kene ka anti defection lo kat kum kene ka an ka balak hanglat iki MLA baken rung kat bak kimon Henry ka sha apat ya kila da ki yo ya ka jingbon pai hakane nyo i bakaseng kongres karon sangut ki MLA ha ka jing dorbar thawan Henry la da ki rung tang arngut kila ban cha mat kerteng Henry namar bakila rung laingut kamut kila don lupa lai benta na ka ar kemud kin cha mat kerteng setia hang ni pila ban pej ba dak don laingut kila ban rung chakaseng NPP kabamut kin cha mat kerteng setia ya ka jinglong MLA jongki kini ki MLA habat hakajo kapor ki balong ru ki MDC hapo ki HDC ki baye trailang haki HDC bat kaseng NPP kabayalam daw ba penyasing sim bat menin kasngi lapding burom yaki da kinong elam ki pa hakmat jong kaseng NPP ki balarung chakane kaseng pan mentoy upaj ba katkum ka jingethu jongki katkum ka jingethu jongki ni kelaingut kilapan pau baka yaki bandon hakliang persya banwan ra jimentoy upaj ba handai lada kidon hak sarkar kila ban penurlong ya kejingkwa jong upaj ba lani kila ban ra ya kata ka roy kapar saka konsumsi ke jongki namar ong baka konsuensi jongki kalong kabadang saadin tikidon kami ki bandon hak sarkar pakin penurlong ya kita kimat bakila clay hak election kabakila canvas hak ni kesnem arpolai ba Gabriel ba lang ula penpau syai ba hakini kisngi ulong bo ap ya karai jongki nong kersan jongu bo unlik rung NPP Henry hadin katuk anisngi ngelio i bakila rung kisha chakaseng NPP barakat kum gajing itu jong kini kelaingut kila penpau ba ke yaki ban ra kita kiskim penroy hak konsuensi jong ki namar kidon hakling pesya Andre jaj pak kidon hakling sencar kabumur kila ban ra ya kata karoy kapar kaban mentoy ya upaj ba jong ka konsuensi hi kawai ka politik hak jela Meghaliang yu i ba nadu kini kisnem ki baladep kejing yarung yami na kawai ka parti sa kawai ka parti ka klain ba kamta makini ki semoy ka baladep bat hadu kani ka samay ka bamenta takada way u riurang ba ka Facebook page ka jong u ulatho kumni boong kadon kamban pen klain ya kani ka anti defection law kalong ba unu MLA ba petseng bat aswab uni sobat kanu ka parti uday men rasan sywana ka jinglong MLA jong u katu ke konsuensi jung ula dai ban penlong no da ka ba election cisian perkat la sngudai ban penklanya kani ka bil namar bang ladangi pej menta ka jingyarung yami na kawai ka parti sa kawai ka parti ka klain ba handai la da penklanya kani ka anti defection law kambut ki MLA kin omyo le montan wat la da ki don lupa ya kata ka jingbon pai ban ya so ba kanu ka parti uang balada kani ka an kam klain ka jinggenti ding per kam kutsyo namar la thau khnang kini ka an banyada na kata ka bek ong ka horse trading